Jedan od najvećih problema sa kojima se svet suočava je pronalaženje puta i načina da se zaštiti intelektualna svojina. Što se više razvijamo, ova potreba se snažnije nameće. Trebalo bi postaviti konačan cilj da dođemo do propisa koji bi bili bar toliko precizni koliko je to slučaj kod vlasništva nad opipljivim stvarima. Ovim rečima je Nikola Tesla pokušao da skrene pažnju svetske javnosti na značaj intelektualne svojine. U 21. veku svedoci smo da ne postoji ni jedna prosperitetna zemlja, ni jedno društvo blagostanja bez razvijene nauke i modernog, efikasnog sistema zaštite intelektualne svojine. Mnogi su veliki pronalasci menjali lice sveta i činili život u njemu sigurnijim i lakšim. Od točka, pluga za oranje i mastila za pisanje, preko štamparije, parne mašine, sijalice i telefona, pa sve do silicijumskih čipova i interneta. Intelektualna svojina je oduvek bila u službi kreativnih ljudi, a tako je i danas. Bez nje bi autori i pronalazači u velikoj meri bili demotivisani da stvaraju. U takvom društvenom ambijentu nauka i pronalazaštvo bi zamrli, a društveni napredak bio usporen ili čak potpuno zaustavljen. Naša zemlja ima izuzetno dugu istoriju zaštite intelektualne svojine. Ona počinje u 19. veku davne 1883. godine, kada je Kraljevina Srbija, kao jedna od 11 zemalja osnivača Pariske unije, potpisala Parisku konvenciju o zaštiti industrijske svojine, prvi i najznačajniji međunarodni sporazum iz ove oblasti. Do danas su taj međunarodni ugovor potpisale gotovo sve zemlje sveta, njih 173. Prve nacionalne propise iz oblasti intelektualne svojine Kraljevina Srbija je donela takođe u 19. veku, 1884. godine. Bili su to Zakon o zaštiti fabričkih i trgovačkih žigova i Zakon o zaštiti mustara i modela. Posle završetka Prvog svetskog rata i stvaranja nove države, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Kraljevskom uredbom iz 1920. godine osnovana je prva uprava za zaštitu industrijske svojine. Njeno sedište bilo je u Beogradu, a njeni članovi sve sami velikani srpske naučne i kulturne misli: Milutin Milanković, Aleksandar Leko, Pavle Vasić, Velibor Gligorić i mnogi drugi. Istorija Zavoda za intelektualnu svojinu traje već 90 godina. Od svog osnivanja do danas ta institucija je registrovala više od 50.000 patenata. Prvi srpski patent koji istorija beleži bio je kazan za rakiju Novosađanina Milana T. Jovanovića, registrovan davne 1921. godine. Naš najčešće citirani naučnik u svetu svih vremena, Milutin Milanković, takođe je zaštitio jedan svoj patent u Zavodu za intelektualnu svojinu protiv aeroplansko topovsko zrno. I mnogi značajni srpski inženjeri štitili su svoje patente u Zavodu za intelektualnu svojinu. Branko Žeželj, Miomir Vukobratović, Branislav Bilen, Danica Gajić i drugi. Pored patenata, Zavod već 90 godina štiti robne i uslužne žigove. Neki od njih, koji danas važe za najvrednije i najpoznatije žigove na svetu, zaštićeni su u našem zavodu pre gotovo jednog veka. Mercedes, Coca-Cola, Ford, Gillette, IBM, samo su neki od najpoznatijih. Među najstarije domaće žigove zaštićene u Zavodu ubrajaju se Merima Kruševac, dečiji sapun, Jekoderm mast i Bambi keks. Zavod štiti i oznake geografskog porekla. Zbog reputacije koje uživaju među potrošačima, oznake geografskog porekla doprinose boljoj prodaji proizvoda sa kvalifikovanim geografskim poreklom i očuvanju tradicionalnog načina proizvodnje i kvaliteta naših proizvoda. Neki od najpoznatijih su pirotski ćilim, ariljska malina, komoljski med, futoški kupus, goveđa užička pršuta i mnoge druge. Od 1920. godine Zavod vodi registre industrijske svojine.
Zavod objavljuje informacije o pravima industrijske svojine. U Zavodu postoji bogata zbirka stranih i domaćih patentnih dokumenata. U sklopu Zavoda je i javna čitaonica u kojoj se mogu dobiti sve informacije o domaćim i stranim pravima industrijske svojine. Internet korisnici mogu na sajtu Zavoda da pronađu sve propise iz ove oblasti koji važe na teritoriji Republike Srbije, obrasce i uputstva za zaštitu prava industrijske svojine pred Zavodom, metodologije postupanja Zavoda u postupcima zaštite industrijske svojine, brojne druge korisne informacije kao i baze podataka žigova, industrijskog dizajna i patenata. Zavod je danas moderan i efikasan državni organ, opremljen najsavremenijom informatičkom opremom. Zavod ima intenzivnu saradnju sa najznačajnijim međunarodnim organizacijama iz oblasti intelektualne svojine, kao i sa brojnim nacionalnim zavodima za intelektualnu svojinu drugih zemalja. Saradnja Zavoda sa Svetskom organizacijom za intelektualnu svojinu, WIPO, ima poseban značaj za našu zemlju. Kreiranjem međunarodnih normi iz oblasti zaštite intelektualne svojine, Svetska organizacija doprinosi usklađivanju nacionalnih zakonodavstava iz ove oblasti. U procesu integracije naše zemlje u Evropsku uniju, izgradnja kvalitetnog i efikasnog sistema zaštite intelektualne svojine igra važnu ulogu. Kolegijum Zavoda se stara o poslovanju, unapređuje usluge i komunikaciju Zavoda sa pronalazačima, preduzećima, naučnim ustanovama i međunarodnim organizacijama. Vizija kolegijuma je da kvalitet odluka i ponuda usluga budu na nivou najrazvijenijih evropskih zavoda. Republika Srbija je 1. oktobra ove godine postala 38. članica Evropske organizacije za patente, EPO. Ova organizacija jača saradnju između evropskih država u oblasti zaštite pronalazaka i vodi postupak zaštite evropskog patenta. U Zavodu za intelektualnu svojinu je osnovan edukativno-informativni centar, čiji rad finansira Evropska unija. Njegov osnovni zadatak je da kroz pružanje informacija o značaju intelektualne svojine i načinima njene zaštite pomogne našim privrednicima da unaprede svoje poslovanje. Povodom 85-godišnjice postojanja, Zavod za intelektualnu svojinu je 2005. odlikovan Ordenom rada. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, gospodin Rodoljub Šabić, dodelio je Zavodu za intelektualnu svojinu priznanje za doprinos afirmisanju prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja i transparentnost u radu. Dr. Francis Gurry, generalni direktor Svetske organizacije za intelektualnu svojinu, nedavno je posetio Srbiju. U intervjuu koji je tom prilikom dao dnevnom listu Politika, istakao je da je znanje trenutno najveći srpski kapital, a intelektualna svojina mehanizam koji će omogućiti da taj kapital bude pretvoren u konkretnu ekonomsku korist. Iz tih razloga je i uloga Zavoda za intelektualnu svojinu u ostvarivanju opšteg ekonomskog i kulturnog razvoja Srbije danas značajnija nego ikada pre.